ahabwa embeera ezirikwerariikiriza ezirikurwa mu kuhamba n'okutoroboza ensinganto bingi omu bishiki abatakahekire bari aha rutezyo rw'okuzaara n'okukora amaka bakiri bato ekirikubagumira okureeberera abaana bagyenzi baabo. Abazadde nga tebanneetuuka ekisinga okutawaanya nti omwana nga bw'ekiwulira bwe kigamba nti aba tannaba kwetuuka, aba tannaba kutandika kulowooza ku bulamu bwakwebeezaawo. Kiba kitegeeza nti amagezi gano gaba tegannaba kukula kutuuka ku myaka. Omuntu aweza emyaka 17 aba atandise okutoolamu nti kati n'atandika okukola bwenti n'atandika okukola bwenti, naye aba tannaba kugiweza nekyomuteekamu okikakamu bukasi kuba bakyalina kubeera ng'alabirwa wansi w'obuzadde. Tulabirira abaana okuva ku 0 years paka ku 19 years. Oyinza okwebuuza lwaki 0 years, kubanga tulabye nti ennaku zino abaana wadde bebi akabasanyizibwa oba oliawo eri taata we oba anko we, so yensonga lwaki tutandikira ku 0 years paka 19 years. Emwe aha myoga ei bashomesibwe harimu okubaziira, okukoma ishokye, okuteeka n'okukora emigaati, kandi eki kigendereirwe ngu babaase kwebiisaho omu mirimo y'ebyentunguuka. Berundande emirimo egire bagitemu amagye, kandi gavumenti hamwe n'abakuru b'amadiini nibazagumizamu nibabahamiza bateebwaho bakore. Lyantonde mu districts ziri mu Central Region niyo esingire kuba na ebibaro bya kutoroboza abaana, kushweza abaana bakiri bato. Bitu babebembezi bakabukiira abashaija emburakyana abaine omuze gw'okutoroboza encuuke ngu nahabwa ekyo bareke abaana bakure. So bwe tutufuna ekitongole nga dominant generation, ffe ng'abakulembeze tulina okukwatagana nakyo na boona abasobola okuwanyisa ebikolwa ebifaanana bwe biti, okutunuza abaana abataneetuuka mu mbuga ya sitaani, tulwanyisa ebikolwa ebifaanana bwe biti. Nkubiriza abaana ab'obuwala abafunye embuto nga bakyali bato okubategeeza mbu eno si enkomerero y'ensi eno. Osobola okufuuka omuntu ow'omugaso newankubadde oba ofunye ki olubuto. Mulekerawo okwagala nnyo ssente, kubanga ebiseera ebisinga ssente zezitetedde okuvaako obuzibu obungi, okufuna embuto, okufa, okufuna endwadde nga siriimu. Enteekateeka z'okuhuumuriza n'okugonjoora abishiki aba zibaire nizishagikwa empwa buhwezi aba Remnant Generation na Probation Office. Gasha kwa Sunday K. William.